Kublai shibu ni pi baro bape ikani ke video. Telami ke result jangka typing speed test jangka post of typist under head of department tingba ka MPSC kalau kabala pelong hakalai saw nriu inyo pra kendai shpau berhaka karwetrik Oktober ajar pesan is hereby declared the candidate bearing the following roll numbers are declared to have qualified for the written examination. Tekini kidi roll numbers kibala pas kini ka typing speed test bat kibala qualify bat kibahap banto so ka written examination. Tekini roll numbers te sapej bah ngan peni pi ski sapej bah kidon m roll numbers jong pi. Te sok away ka written examination jong kanir kin sa pentip haka website jong kan PSC te sapej bi kan video ka bang apalan ba penyo jing tip. Te kibun ha kirin bos ki bapas ni typing test te sapej bah. Te kumbala tho ani the date for written examination will be notified in due course. Te kin sepetip ya ka date jong ka written examination. Te kublai shibun te gitu ki bala pas kini ka typing speed test te sanang le bah shushu mereka sedang sa written examination kaban sa